La Paz Barcana, Acasona Villa el Carmen, Toquen Jabatawa, Patun Capusiri Barani, Tawakua Hiwataja, Unstaweraki, Uka Hiwairakaja, Hichaja, Katuta Tauge, Hatasiwai, Sasidawa, Policía Boliviana, Tojiki Lakaja, Yatia, Guayapjaraki. Policía toqetja payiri hiwayirirua katunta wayapjaraki aka hiwairi nakaja. Mata wakorua aka calle 10 zona Villa El Carmen toqenja hiwaya wayapjaraki. Tawakoja pa ilapt awimpiwa uka toqenja hiwawayaraki. Se ha podido dar con las dos personas. Ukshamawa pai pacha hiwairimpiwa aruski pawayataraki. Maineja conejo yaka sotinitainawa. Maineja chucho yaka sotinirakiwa. Kupanakaja matawako patunga piscane. Marani tawakorrakiwa hiwawayapje. Tawakoroja tunkalla tunkane waranka. Pesca pataka qolqwa apara wayapjarakitaina. Pairi hiwaire hakeja yaka luntatanakampi umaskiriwa kathasi wairaki aka yaka luntatanakaja kuna imani huchancha winakata huchancha tapjarakiwa. Estaba con 4 antisociales. Aka paire luntataja pusi luntatanakampi umaskiriwa kathasi wairaki ukamapenja aka hanwalt era kenakaja Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen toqerrakiwa apayasi wairaki hupanakaja aka policía toqena yatjata winakarrakiwa haisapjarakine. Yatjata winakan ha yatjata siwerakiwa chuchu sutini hiwayiriwa patunka pescani marani tawakoroja hiwayataina sasina ukatja conejo sutini luntataja tawakoroja kunhamsa qawqa qolqs apsuski ukatokwa yatjata wayarakitaina ukatja luntatanakaja sawayapjarakiwa tawakoja $20,000 qolqwa apsuñapana sasina